Šalom! Hem dobrodošlo henjanko vjerafta Izrael. Jevrejsko fraza se označini volino Izrael. Nadinamen da kačove menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleseto lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut kovana lazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesku čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltumen džekala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebook hem ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene da vles rolafi kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. I sijek baro lafi kovara kajano lile de vlese lafes, a dava lafi savez. Savez, a davaj dogovor, šaj to vel emanušengro savez maškarolende, ali pobaro adalestar o savezo de velčerđa maškara peste hem maškaro manuša. I okova overinđa adava savez perate, adavaj o mesija Jošua. Adava savez viči mene vo savez, adavaj savez o to carstvo. I sar amen šajte ova sigurna da i tačno, da i realno, so adava savez obećini da menka primina, pa baša da lestarka pričina vdije, dok počinajo proučavanje o to lile jevrenđev tato šero, sa adava sova čerđam i kalentumare Biblije, kijedija lokacija, tato šero jevrenđe olil, primetinen so završinđam prošlo puti, kad završinđamo bišu jekto stih. Dikhjam da odevel leja savez, halja sovli, penđa, da o Ješua kao vel svešteniko za uvek palo redo Melhisedekesoro. O kralju ti pravda. A o ishoda da lestar kao vel šalom, a sojo šalom pa davaj o ispunjenje da vlesere voljatar. Dikaja da jedino kroz osveštenstvo Ješuasoro kova služiniće, tu šajte arake ispunjenje da vlesoro tuče ko dživdipe, počini akate, a lesoro potpuno ispunjenje kovel ano vreme kova vela ano carstvo je da vlesor, pa diken mancar o bišudujtostih. Jevrenđe olilev tato šero, bišudujtostih, diken sopenela kate, o pisini, zbog adaja sovli, o Isusu lo garancija o to pošukar savez. A kateva čeri o to nevo savez. Ali jedino način te razumina dava nevo savez, a davajke čuvajale odmah zalopurano savez. I da se ponovo i ponovo vačeri, but baro šukaripea menđete proučinao zakonije Mojsijasoro. Delamen jek perspektiva, jek pogled, tebi razuminajo nevo. I adalese, ak ja rečenica kate garancija, jer adalese so i ovi pošukar savez, kova o Ješua postaninđa garancija setinen tumen so odevel vačeri. Amen šajte veruinaje da vlese jer ovleja savez. I halja sovli i nole kasa pobaro pestrate hal sovli, ko isto dava načina meni sijemen o Mesija, kova garancija za ko kava savez. Ako zom ovi nele posveti me za dava savez, te bi ovela overi me, pa dikaja da overi me lesere ratea obišu tritostih. Zbog bud sveštenici hinele adalese, so omeriba sprečinđalen te čoven ani služba, a so penalno bišu štart, to jest to bišu tritostih, so se ne ispuninđe jel mule. On naštine te nastavinen, a da lese buto lendar vanđetoven jer merena, a kanadikeno bišu štartostih i sjemena dava lafi, a dava lafi pridev kova počini i nevi onevo lafi i javela promena i vačerio ti razlik. Si klijam nešto, ala kanaj nešto averčani počini sa olafi ali. A da lese soj o Isus večno. Znači ova čola za uvek lesoro sveštenstvo nikad nakela. Jer znači sole dava sveštenstvo
lesoro sveštenstvo na nepromenjivo, na štite čuelpeki strana, a da lese sov na merela. A da lese ov bišupanšto stih, a da lese ov šaj potpuno te spasini, znači potpuno te spasini, okolen, kola prekalo leste avena korodevel. Avena korodevel prekalo leste. Sov šajte čerel, pa da va lafi buti važno. A da va lafi da ov šajte spasini, i eka vas viđini pema ekate, ano bišupanšto stih, pantelas. Pantelas, pan značini sa, telas značini džio kraj krajeva, džio kompletnost. Ovi sposobno te spasini sarien sa džio potpuno kraj, bez obzira kaj on nalazi nenape, vačeri daj ov dovoljno, lesli službaj dovoljno. I ov šajte potpuno te spasini okolen kola prekalo leste, a vena korodevel. Ov živini večno, te zastupinilen anglodevel. A kate vačeri i džanaka vadi klamirani da lestar da u Mesija, a da lese so ov hinele sa poslušno, ov hinele uzvisi me, kotan, kova uvek hinele jangleder, a da vaj oto desno strana da dese, da vlese. Oni jek, oni zajedno, on savršeno ujedini me, ali so Mesija čerđa, pa o lile da vlesrova čeramđe da ponizin džape. Leljaje manušesro lik, hinele potpuno manuš, rathe mas ispraznin džape, ali so desinipe, nakon so ispunin džapi služba ko krsto, overinđao savez sostarva čerđam, ovi hinele uzvisi me idin dole se anav, upreder svako anav, a uzvisi me ki desno strana da des. I živini za uvek penela olile de vlesro da bi čerela zastupanja menđe, a katej si ispravno im pogrešno način te razumi nakava. Angleder ne savo vreme, ne savo manuš bić halđama je o artikl ili je članko so neko bić halđa, je kateva čeri, a da lestar so Mesija živini zauvek i zastupinamen, penela umesto amenđe na umesto olenđe. A džar pisini, problemi sa akava lengro članko so pisinđe u manjini služba je Mesijasirija ko krsto. Jer kad o Mesija dinđa po životi, ko krsto, ko krao sopenđa, penđa svršenoj, to jest završimej, kompletnoj, savršenoj, a sodava. Pa o delo ko vajinele zahtevime za spasenje, za ko večno otkupljenje i da vačerđa i ko lile de vlesovre teda pisini, ovčerđa dva jekvar za uvek, završinđale potpuno. Navaljani ništa više te čerel, te bi amen nastavi najate ova spasime, jer lesoro rat večno opravdini. A kad tek je dva čeri da ova men zastupini, ovna čerela zastupanje te bi održini, amaro spasenje dva i pogrešno teologija i kjola to kontekst i kalipe, ali primetinen so penela o lile de vlesoro ke čite naja pažljivo, dikeno bišu panštosti penela da lese ov šaj potpuno te spasini, znači svako ne svugde, okolen kola prekalo leste avena korodevel, kastar vačerikate, oto vernici, na, vačeri okolende kola ka oven vernici, kola ka ven korodevel, kola iri nenape premalo devela so ovčerela, pa upravo kana ov živini za uvek dva lafi i sole veza sa carstvo, to jest sa kvalitet carstva. Ovi akana oti desno strana je da dese i ov zastupini. Amen? Na. Ov zastupini okolenđe kola ka ven. Kola iri nenape korodevel, kola tek spasi nenape. Da li ovi amen zastupini? Sigurno zastupini amen zbog amare molitve, je mare molitve na zahtevija, te pomoži namđe, te dela me snaga, isceljenje, oslobođenje sadla stvarja i ova tejoti desno strana je da dese da vlese. Pravdo za sadala molitve na zahtevija kola amen bić halaja. Ali akatena ne o konteksta da lestar, akateva čeri ole ko va zastupini kas
O kontekst vačeri o kolen, kola, ka ven, korodevel, krozoleste. Ov zastupini, bez da vas zastupanje ov ne bi šajte čeral za visini o lestar, a da lese o lese pripadini saj slava, a tu ako veruje neja da ov valjanite nastavinite zastupini i bizodava menkovaj na šalde da maro spasenje ka završinipe, a da vaj uvreda je da vlese i me i njum protivno to dva mišljenje. Setirentum najdete džanglal. O kontekst na ne zboga menđe nego zbog olenđe kolana ne spasime a irinjana pekana premalo devel, džajko bišu šovto stih. Penela adalese, a je savko prvo svešteniko hem valjan džamđe. A kanadiken mečiti na ovakate oto grčko Novi Zavet i verzija Textus Receptus je katei si je klafikova kasnija manuskriptija ili ranije manuskriptija nahinolen. A da vaje lafi kova vačeri da men i sija men pravo svešteniko, kova prikladno. A je savko prvo svešteniko, kovaj prikladno i sijamen, a soj ovi sveto, ovi bizimana, znači ni na nejano leste bilo savo zlo, ovi bizi greška i ovi odvime oto grešnici. A da vaj jek vitalno poenta. Kad dikaja Mesijas osikljovajo lester, pa dikaja da je savršeno. Angleder već vačerđam, ov nikad nagrešinđa, je da lese soj sveto, a da lese soj ov bilo so šajte meljarile ili bilo savo zlo, i ovi odvime oto grešnici so značine da va. Značini da je ov a da va prikladno kandidati te uvelpalo redo je Melhisedek Jesoro. I ov činela amen pleratea te bi činelam dže večno otkupljenje, večno životijem, večno spasenje, magavate dav naglasa kod valafi večno. Diken dalje o bišu šovto stih ko krao Penela. Penela hem ov po uzvisime oto nebesija. Znači, i sijek nebesko sfera, kaj živi neno anđelja, kaj oštar živa bića, kolater džona okolo trone de vlesrovići nena svet, i anidija sfera, ali so Penela, da ov po više, po upreder adalestar, so značine dva, da je ov transcendentno, a so dva, i so se dva bitno, adlese so opiscu zakolile jevrejenđe mangelate na glasinje dija biblijsko istina, da ovi transcendentno, ovi upreder o nebesa. Koji upreder o nebesa samo? Pa dva odevel, odevel o devel o duh sveti. I odado čoju dujto člano o to trojstvo. I vačerje da lestar da očavoj transcendentno i dvaju atribute da vlesaro je da vam angelate vačerija kate jer penelam dže o to božanstvo, to jest da o Isus devel. Je da lese kava deo o to lil, penela da je ovo uzvisime o to nebesija. A da vas načini, a katevica god zvučini da ovčer dote ovela da na i nean gleder na. A da vade sinipe ako načiti nea šukari grčko gramatika. Ako dikaja kava ara kaja ano perfekt, anane ano prošlost, kozomano prošlost na džana, ali oko vas od džana što se tiče to mesija da vaj večno i istina, ali i priroda sara kava gradime, vačeri da je kava istina ano prošlost, istina ano sadašnjost, hem istina ano budućnost. Kozom dugačko na budućnost na džana, ali kad te u stvari džana, večno i istina ano budućnost. To znači da ovo uvek i ne pouče o to nebesa. Ali so kad te objavini da opriminđakava, da zaslužinđa, da davaj leseri priroda hem identitet ovija dava, ali kad isprazninđape, ačađadja privilegija, nikad na prekininđa to vel devel, ali isprazninđape čitino Filipljanima dujto šero, a kana kroz poslušnost obnovinđape, a te pokažinđa so amen naštite čera kokore, a davajte pokaži na savršenstvo ovčerđa, je da les obnovi me i neku odava večno les rostanište,
kotei večno stanje lesoro, to vel transcendentno je dva večeram džolile dev lesor. Palem čitinaja da kava hinele sveto, da ov hinele bizi bilo savi mana odvimeo to grešnici, hem pouzvisi meo to nebesija. Kana biše tatostih. Ov navaljani, akate večeri, sar avera prvosveštenici, svako dive. Sokva značin. Om navaljani dnevno te anel žrtve. Kovana vanđate na nole potreba te anel svako dive žrtva sar avera sveštenici. Kolas očerđe, pa prvo žrtvu inđe za pumare grehija, a onda za ko grehija e narodosere. On morandile tečerena da vas svako dive. Prvo pumenđe, ko da vas stanjete bi ovenate šaj služinen. Hem to ven posrednici, oto stvari je devlesere narodose i svako diveva inđe tečerena da vali sova čeri to mesija. Kanela ov čerđa da va jekvar, so ov čerđa jekvar. Pes žrtvu inđa je dva je dobro ka važno. Duj stvari je. Prvo, a da va lafi jekvar. Na ne potreba ovde čerel dujto puti, jer prvo puti sočerđao mesija ko krstok je dva čerđa završi me, a da vaj usavrši me. A kad te olafi otkriji namđe, počini, oto je tato šero, a da vaj dao mesija, hem lesoro delo, kova čerđa, umesto o prvo sveštenstvo naštinete služini savršenstvo, e mesijastro sveštenstvo nudini savršenstvo. I adalese ovo dava jekvar čerđa, o pes dinđa. Adalese o zakoni, jer penela o zakoni čivela za ko prvosveštenici manuša, znači je davao o emojsijastro sveštenstvo starozavetno, postavini manušen kola bi zorale. I adalese soj neadekvatna, nedovoljna, a menđa nada okova, so on postigninđe isto na nedovoljno hem adekvatno. I zboga dava, kad i kako aver poglavlje kov toto, zboga dava naštine te nastavini zauvek. I adalese ani budućnost morandilo kalete završini, ali nakana još uvek i si važnost i je da vada lestara mena kana sikljovaja, jer dela meni perspektiva, a da va okvir te razumi na bolje osobahe modelo je mesijasor diker mancar o bišovtotostih, poslednjo koakava šero. O zakoni čivela za ko prvosveštenici manušenko laj bizorale, ali i sovli, o savez, sostaraka teva čeraja, pa iri namen palalo kovaso već ciklijam. O prvo redo sveštenstva dvajo levicko, oto čer earonesoro, on čerde zbog o zakoni. O zakoni kova uspostavi me, ali akatena ne adava slučaj sa o mesija. Ov hinele postavi me svešteniko za uvek, pa loredo Melchisedek jesoro, so se jerodevel haljasovli, a so si klijam, ano jevrejenđe olil košovto šero, dikaj da odevel naštihovaj, a da lese lesoro sveštenstvo, naštite prestinte promeninipe, naštite završinipe, a isto džahar sođana, da o ishodo to leseri služba, o ishodo to lesoro sveštenstvo, isto džar našti promeninipe i naštite završinipe. A da lese penela, ali olafi sovli posle o zakoni, znači i sovli, ali posle o zakoni, palo o zakoni, na ne ukoreni meno zakoni, nego upredero zakoni, jer na ne prenosime otomanuš, nego to muje devlesoro direktno, devel haljasovli, je da lese penela, posle o zakoni čivđaje čave, koja dava tankovaj savršeno za uvek. Iaka te pale, ano perfekto lafi koristime, znači na ne ovčer do savršeno,
давай ексар не во реалност на, него лафимо тој исто лафи кога поновини, а давай комплетно завршиме, усавршиме, a da vas načini da ovko da vas stanje savršenstva uvek hinele, ano prošlost, ano kanahem, ano budućnost. So akate razuminipe, a davaj samo, a da vam momenti objava, da kava ovi savršeno. Ovi nele čerdo savršeno sar, pa objasni džama da lestar, čak i ako savršeno ko prošlost, ov pes isprazninđa, ali onda pokažinđa savršenstvo, a da lese so poslušno odgovorinđa ko lafije de vlesor. Ak ja so li so devel penđa avdije tu hinjan ločavo mlo sluga, savršeno pokažinđadija poslušnost i istina da o savršenstvo kova ako šune i poruka o šajne tebi amenđe služini savršenstvo te posreduini je da lese mendikaja verkur koka sikljova da lestra da kava nevo savez ovi savez kovaj pobaro superiorno ima bistrije dava osnovno princip, a men nikad na štite obuhvatina razumina potpuno dava ko način sa rodevelsom angelamente razumina bizo ako načučam akava obrazac kovara kale ano zakoni otopurano zavet. Jer ke čuvale jedino jek zalavreste metatifani olafi, jek zalavreste ke čuvaja tek tad okovo dujto poviše svetlini i amenđe ovela jasno da o izvor o to pobaro otkrivenje so i sijamen, a davaj o temeljno princip kovaj postavi me. Soakava saznačini amenđe, soakava značini da men šajte ovela men potpuno sigurnost, a da lese so i poruka o to evanđelje i činjenica da o Ješua svešteniko za uvek, a so dva značini za uvek, značini a dva primena o to carstvo. Kad god o lafi za uvek večno pomime, oko vas ovajnta vela menđe ko prvo, a dva i carstvo, iskustvo, carstvo, kvaliteto to carstvo, kovaj osnovi me opravdava da šajto vela men sigurnost, a sojedja sigurnost, pa setine tu meno kontekst, kokava poslednjo deo ova čeri kroz tato šero dao Ješua, da bi razuminale, ovi paloredo to Melhisede kesoro, ovi caro o ti pravda. Neko puća pitanje, da li tu mangeja pravda, tučeno životi? Buđe ne, on odgovori ne na sajek nekorektno razumevanje to evanđelje. Ona vene i penena me mangava verujnavano Mesija jer ima problemi, me ima mangava kala problemi a te rešinempe, mangava te pomožinima, neko te delma oko vas me mislim da zaslužinava te pomožinima, te ovav manušku a mangava te ovavite, postigni na ostvarija so mangava te postigni nam. Na, tu još uvijek živi neeno greh. Morate razumine da dok navea ki verano devel, kroz orat o to Mesija, ništa nađane o ti volja koja vajn to velto tuče ko životi. Sada la želj, sada la oni ani grešno priroda ukoreni me, morata venglo devel, sar okova bilo savo znanje, na vajn ništa te džane sar ko velto životi. Jedino kjet ka veko spasenje, jek stvaro vajn te džane. Na mangava greh majno životi. Mangava to vav sov olil penelo to Mesija. Ovi ne odvime, ovi ne sveto, ovi nele bizimana, ovi nele bizo greh, ali so šaj sate sumirinakale, ovi nele odvime o to greh. Ako tu čačej njan kandidati za ko spasenje, oko vas so tu valjanite čere, teva čere devlese, a davaj, devla jedinom li željaj akija, te živinav odživdipe odvimeo to greh. Namangava te živinav grešno, namangava o posljedice o to greh majano život, a soje dva smrt. A da lese me iri nama bilo biz savo očekivanje, te bi jek stvar rodava tutar, te dema milost. Te šajte ovav okova kova primini i milost. Te šaj te o velma oproštenje o tom le grehija, tebi šajto velma zajedništvo tuje, tebi šajte iskusinav tlok hamlipea da vam mangava i
a dava, ako đa ne, to ve sigurno o to dva blagoslov. Mangavamo životi te del tu čast, sargot tu mangete živinav, satle misli, satle su ne satle dostignuća čuvlinki strana. Ode velika deltu bolje stvarja. Ovi sole bolje plan za tlo životi, ali a dava jedino počini kad tu avea prazno koroleste. Ako tu avea koroleste, me mangava oproštenje, ali mangavale dlese su mangavate postigni navakava. Tu kao ve potpuno frustriri me, jer o spasenje na ne način, a davaj, u stvari, te aveđi nešto, o spasenje cilj, a meni njam transformiri me to vača vehem čija ajde vlesere. I sijemem pravo te ova lese ni prisutnost, a da lesta radinipe. A so de vel čerela samaro životi posle dvaj lesro stvaro. Tu šajte i valjanite mange leseri volja. Nate pregovori ne. I te a ne de vlete čereliti volja za kod tlo životi. Nikad nako vel to da va mira, dva radosta, da va zadovoljstvo, a da va osjećaj s osjećezno neja, sadok potpuno na predejatuje da vlese. Bizo sa vi vrsta misli ili očekivanje so og lestarka dobine. Verujne da vlese. Čuv tut lese talo autoritet. Čuv tut talo lesaro vas upratute. Hem dozvolim lese. Te vlegaritu, te upravinitu, te usmerinitu, kaj kao ve, ako krao. Kao ve, buće drago kao vel. Ma pratin tlesune, jer devlej si bolje planovija za tlo životi. A kana, tu morate veruj nedava, a sar čeredava, pa pante ča. Čerak ja molitva manca devla, menjum grešniku. Ma je valjani oproštenje. Ma je valjani to vav dotakni me, otitli milost, hem tli blagodat. Priminavao delo kovaj dovoljno to Mesija Jošua ko krsto, da ov dinđa plo životi, mete o velma nevo životi. Te bi mlo životi o vela posudhem instrument o ti lesi služba. A da lese ispovedinavam le grehija i veruinava no leste da ov jedino tlo čavo ka stubičal džanko kava sveto, te otkupini, te čerel, te overini nevo savezu to milostem o to proštenje, te bi me ovava spasi me, te bi me ovavo prosti me, em to vav tlo čavo. Koristin ma sartu mange, ano da va blagoslovi me, a navo to Mesio Ješua koleste molinava. Amen. Ako molinđana dija molitva kao veltu dinamičnu budućnost. Mo vremena kino, džija verkur, koliko te nastavi najamaro proučavanje jevrenđe olil, kov totošero. Na dinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaja tu te podelinele a verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove de vlese u to lafi. Isto džahar molinaja tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena pe razna knjige kolasika venemene de vlese o ti istina, hem lese o ti volja. Verujnaja da kojem blagoslovi me i da sareo kola kaseka podelinen takođe ka priminene de vlestar blagoslovija. Džije ver puti, šalom o to Izrael.